Dobar dan, dragi moji, ili dobro jutro, kod mene je jutro. Mi smo spremni za jedno divno putovanje u Egipat, ali povodom toga ja snimam ovaj video za vas. U pitanju je moj doživljaj, to jest naš doživljaj u Barceloni. Pa ako želite da vidite kako smo mi to doživjeli, i šta mama Super Ego Pidžama ima da vam kaže na tu temu. Dakle, Barcelona, šta sve možete tamo vidjeti, čemu se možete nadati i na što treba da obratite pažnju. Pogledajte, ovo je, hajde da kažem, jedan vodič za one koji nikada nisu bili u Barceloni, a želeli bi, pa možete da vidite kako je to bilo iz mog ugla, dakle kako smo mi to doživjeli. Pa hajde da vidimo šta sam ja to pripremila za vas. Hajde da pogledamo zajedno ovaj kratak film koji sam pripremila za vas. Ovo su ulice divne Barcelone i mi u potrazi za žičarom koja će nas odvesti na jedno poznato brdo u Barceloni koje se zove Montjuïc. Tu se nalazi jedan dvorac koji je iz 17. veka, zapravo to je tvrđava iz 17. veka. Tu ima mnogo divnih parkova i šetališta, puno mjesta za uživanje. Također tu se nalazi i nacionalna palata kao i nacionalni muzej katalonske umetnosti. I naravno olimpijski stadion iz 1992. godine koji se tada koristio baš u te svrhe, a sada se koristi u neke druge poput koncerata i tako dalje. Tu se nalazi i botanička bašta i kao što sam već rekla mnogo divnih mjesta za uživanje, opuštanje, sport. I puno, mi smo baš naišli tu na jedan park za decu dok smo čekali, bilo nam je super i evo kao što vidite na ovim sada snimcima mi uživamo tu u divnim pogledima. Sa žičare vidi se zaista cijela Barcelona, vidi se divna Sagrada Familija. I mi smo baš iskoristili taj trik kako bi našim majkama pokazali eto, na neki način cijelu Barcelonu iz neke, hajde da kažemo, ptičije perspektive. Ne baš skroz, ali tu je negde i da one ne bi morale previše da šetaju sa nama jer je to ipak bila jednodnevna ekskurzija. Evo kao što vidite ovo je baš taj vrh i tu ćemo vidjeti divan pogled na luku, evo upravo se vidi. Zaista smo uživali u pogledu, napravili smo lepe sličice i bilo je jako lepo. Eto moja topla preporuka za nekoga ko nije baš sposoban previše da hoda, ko je sa puno dece, sa majkama, zaista posjetiti ovaj kastel, to jest ovu tvrđavu, zaista je fantastična stvar. Dakle možete vidjeti i Sagrada Familiju iz daljine i mnoge druge zgrade. I naravno imate pogled na luku, ako imate dovoljno vremena možete posjetiti i olimpijske stadione. Ja mislim da je ovo baš bio deo gdje su bili bazeni koji su se koristili 1992. godine u svrhe olimpijade. Također ko ima vremena može da pogleda i muzej katalonske umetnosti. Evo pogledajte kako se vidi divno Sagrada Familija i kako ona štrči u odnosu na sve te građevine, tako da možete da shvatite koliko je ona velika i koliko je impresivna. I eto možete da uživate malo u ovim pogledima i u vožnji kroz Barcelonu. Snimili smo dosta iz automobila kako sve to izgleda. I verujte mi na reč, bilo je divno. Sve te divne građevine zajedno sa ovim divnim palmama i ovim nebom izgleda sve zaista veličanstveno. Sada smo mi zapravo bili u potrazi za parkom Güell. Inače park Güell sam od uvek željela da posjetim.
Prve godine nismo uspjeli, djeca su bila mala i bili smo dosta u žurbi i ove godine rekli smo posjetit ćemo park Güell, ali ono što mi nismo znali i ovo je najveći motiv zašto i pravimo ovaj video za vas, jeste ako idete privatno, ako sami organizujete vaše putovanje u Barcelonu, ja vas molim da unaprijed rezervišete karte preko interneta, dakle online, jer može vam se desiti isto što i meni, da dođete tamo i da vas ne puste unutra zato što nemate elektronsku kartu, jer nije bilo mesta više tu za mene. Karte su sve tog dana bile rasprodate i nisam mogla da dođem, to jest da uđem unutra. Tako da smo moj muž i ja bukvalno snimili samo kako to izgleda s polja, kako izgleda taj ulaz sa jedne strane, ulaz sa druge strane. Popeli smo se na neke stepenice kako bi mogli da zavirimo u taj park. I baš sam bila iskreno da vam kažem i razočarana malo, ali to je već, hajde da kažem, neka posljedica korone. Tako je počelo od korone i oni su tako nastavili, verovatno da bi spriječili prevelike gužve koje nastaju u parku. Sada ćete vidjeti dosta još ovdje ovih ulica, dosta palmi. U jednom momentu vidjet ćete i trijumfalnu kapiju, uspjeli smo i to da snimimo i jako se lepo vidi iz automobila iako nismo stajali tu. Tako da, eto, zanimljiva stvar, evo baš se vidi sad ovdje trijumfalna kapija. Stvarno izgleda veličanstveno. I dosta toga smo vidjeli iz automobila, iako nismo planirali da vidimo neke stvari, vidjeli smo mnogo više nego što smo zapravo očekivali, nego što smo planirali, jer željeli smo da vidimo, evo je divna ta trijumfalna kapija. Zapravo, putujući od tačke B do tačke C i od tačke C do tačke A vidjeli smo mnogo toga, mnogo više nego što smo očekivali, tako da smo baš bili zadovoljni time. Evo pogledajte, ovo je zapravo park Güell, kako on izgleda s polja. I eto, čuli ste za moju priču, rezervišite karte unaprijed. On iz polja također izgleda vrlo zanimljivo. On je zapravo ceo park je umetničko delo Antonija Gaudija i on je vrlo specijalan zbog njegove jedinstvene arhitekture, mozaika i različitih oblika koji podsjećaju zapravo na prirodu. Recimo, jako je zanimljiv mozaik u obliku guštera, on je inače simbol Barcelone, a u tom parku nalazi se i njegova kuća u kojoj on živeo, kao i najduža, to je najveća, hajde da kažem, ili najduža klupa u Europi. Tako da zaista tu ima šta da se vidi. Eto, ja sam se potrudila da slikam koliko god sam mogla i da zavirim koliko god sam mogla, iako nažalost, evo pogledajte divan mozaik s nazivom parka. I ovo smo se i mi slikali baš tu u potrazi za parkom u koji nažalost nismo uspjeli da uđemo. Sve u svemu to nas neće spriječiti da nekom drugom prilikom ga i posjetimo. A evo sada ćete vidjeti i Sagrada Familiju, također delo Antonija Gaudija. To je bila njegova velika, hajde da kažemo, strast. On je pokušao i umetnički da se ostvari kroz ovu crkvu, ali čovjek nije ni načisto da li je ona njemu bila tolika strast i neka neostvarena želja, to jest neki izazov, ili on zaista bio toliki vernik pa je želeo da napravi eto tako nešto posebno. Jednostavno, on je također i poznat po tome što je poginuo u saobraćajnoj nesreći gdje je bio pregažen, to jest udario ga je tramvaj i bio je u jednoj bolnici koja je, hajde da kažemo, bila za siromašne. Međutim, on nijednog momenta nije hteo nikome da otkrije ko je on.
i nije hteo da bude, hajde da kažemo, preko veze primljen u bolju bolnicu i tako da je on jednostavno i preminuo posle nekog vremena. Ceo grad je posle tugovao za njim što se to tako desilo, ali eto on čak i na samrti nije želeo da kaže ko je on, želeo je jednostavno da ima isti tretman u bolnici kao i svi drugi ljudi, tako da moglo bi se reći da je zaista i bio vernik. Ja bar tako gledam na to, gledala sam dosta tih reportaža o njegovom životu i možete pogledati na internetu, stvarno ima jako lepih snimaka o tome, tako da ne bih ja pričala sada toliko previše o tome, osim da eto da Sagrada Familia ima jednu unikatnu arhitekturu koja je kombinacija gotičkih i prirodnih oblika i ona još uvek nije završena. A zašto nije završena i to možete vidjeti na internetu, zato što su jednostavno sve makete koje Gaudi ostavio iza sebe, sve su izgorele u jednom požaru, tako da ljudi i danas dan pokušavaju da završe ovo njegovo umetničko delo. Ono što još nisam rekla, reći ću recimo da on je također dizajnirao i Casa Milu ili La Pedreru, također još 2 kuće koje su, i sve su one pod zaštitom UNESCO-a. Ja ću vam samo pomalo reći nešto o Casa Mili, pošto smo nju i posjetili, druge za sada nisam posjetila. Ali Casa Mila kao i Sagrada Familia, ova crkva o kojoj sam vam pričala, čak i Park Güell o kojem sam vam također pričala, svi su oni pod zaštitom UNESCO-a. Što se tiče Casa Mile, i nju ćete vidjeti uskoro, baš sam željela da je vidim, čak sam u gimnaziji i iz istorije umetnosti i mislim da sam čak odgovarala za ocenu o Casa Mili i u tom momentu nisam mogla ni da verujem da ću je jednog dana zaista vidjeti i tada to je bio svijet u kojem internet i kompjuteri nisu bili tako zastupljeni kada sam ja imala nekih 15 godina i sve što sam vidjela o Kasi Mili je jedna crno-bela slika koja se nalazila u jednoj trošnoj knjizi koju nam je pokazala profesorka tada i to nije bilo ni blizu onoga što sam ja zapravo zaista vidjela. Tek kada stanete ispred te zgrade možete da vidite koliko je ona zanimljiva i veličanstvena i zašto se zapravo o njoj uči. Inače, Casa Mila je prva zgrada koja je koristila armirani beton u to vrijeme i to je bilo zaista revolucionarno i zanimljivo je. Evo sada ja pričam o Casa Mili, evo pogledajte ovu divnu Sagrada Familiju, nastavit ću posle o Casa Mili, pogledajte kako ona izgleda izbliza. Ovo je bilo prve godine kada smo otišli u Barcelonu i bilo je dosta više tih dizalica oko nje, radovi su bili baš u toku i bilo je puno turista i tu je jedan divan park gdje možete da napravite divne slike, čak ne morate ni da uđete u nju. Mi nismo plaćali kartu, nismo ulazili u nju zato što su deca bila mala i ne bi shvatila ni o čemu se radi, a gužve su bile baš velike, ali sigurno da ću jednom otići tu. Evo nas ponovo pored Casa Mile, pored moje omiljene kuće u Barceloni, evo kako ona izgleda. Ona ima zapravo cijela zgrada je umetničko delo, fasada je bila bez klasičnih ukrasa, dakle sve terase su valovite, nema pravilnih oblika, a vidite ove divne gelendere, oni su svi od kovanog gvožđa i gelenderi asociraju zapravo na alge koje se nalaze u moru, dok ove zaobljene terase predstavljaju uzburkano more, talase u moru. A na vrhu se čak nalaze neobični dimnjaci i ventili koji podsjećaju na skulpture. Meni onako deluje malo i zastrašujuće, kao neka kamena vojska. Eto, tako ja vidim tako ja posmatram te dimnjake.
Evo nas i u Egipatskom muzeju u Barceloni koji ima jednu od najvećih privatnih kolekcija u Evropi što se tiče eksponata i oni su veoma dobro očuvani, uključujući i svakodnevne predmete iz perioda faraona. I sada kada ste pogledali ovo što sam imala da vam kažem, još samo par napomena pre nego što se odjavim i koferi nas tamo čekaju i jedva čekam. Što se tiče dakle Barcelone, kada idete u Barcelonu, ako imate mogućnost nekome da ostavite decu, ja vam to toplo preporučujem. Zato što mnogo ćete više moći da obiđete za kratko vrijeme. To je jedna stvar. Druga stvar, vodite računa o svojim stvarima, dakle rančevi, torbe i tako to, bolje ranac držite ispred sebe. Mi smo o tome dosta vodili računa, a zapravo nismo ni imali nikakvih problema što se toga tiče, to moram da kažem. Ali znam, čula sam od mnogih, tako da vodite računa u Barceloni svakako o vašim stvarima. Nemojte dozvoliti da budete impresionirani time što vidite i da ne obraćate pažnju, jer sam sigurna da mnogi čekaju samo moment kada vi ne obraćate pažnju. Iskreno da vam kažem, meni se to desilo, ali ne u Barceloni, ali to je neka druga priča. Također, ako želite da za što kraće vrijeme obiđete grad, ja vam također toplo preporučujem da uz vaše rančeve spremite neke sendviče, vodu za piće, što je u suštini i logično, ali ako ne želite da se puno zadržavate u nekim restoranima, bilo bi dobro da imate sve to kod sebe. Naravno, parkinzi su svuda obeleženi i u blizini mnogih znamenitosti možete se parkirati, tako da to također nije problem. Evo, to je nekih par stvari kojih sam se ja setila. Vama puno hvala na gledanju. Ako se niste pretplatili, ja vas molim da to i učinite i vas puno pozdravljam. Mama Super Ego Pidžama, a vi ako gledate ovaj video baš zato što uskoro idete u Barcelonu, ja vam želim srećan put i lep provod. Ćao!